Diama nuhura n'ikigeragezo gikomeye mu buzima nkuko Lionel Messi yahuye nacyo mu buzima bwe bukomeye cyane, aka kanya arakomerewe cyane, imbaraga mu mubiri ntazo afite kugeza kuri isa. Ukurikije amagambo yatangaje, gikomeza ushikame. Iyi niyo message nabwira umuntu nkurikije ubutumwa Lionel Messi yagejeje ku bantu muri uyu mupira w'amaguru. Ndagusuje cyane rero, urakaza neza ku muryango wa DACCO Sport ya YouTube kugeza amakuru sport umunota ku munota n'amakuru meza kandi agezweho. Tugeze mu byumweru bibiri n'igice bya nyuma muri transfer America, amakuru yo ni menshi cyane, many updates, ibintu bikugenda birangira, ibindi biba bishyuha cyane, ariko ndashaka ko tuyaganira duhereye ku butumwa Lionel Messi yageneye papa we witabye Imana nkubwiye, ndetse nabamufashe mu mugongo. Ndaza kukwirukansa cyane nkujyane kuri Rodri Kandi diruye noneho yashyushye cyane. Manchester City iyakaniye, ariko Barcelona nayo iyakaniye ku rundi ruhande. Ndaza kukwirukansa cyane nkujyane ko bita Rafael, ndakubwira kuri gahunda ye Alvarez na Barcelona na Atletico de Madrid bigeze ibyemezo noneho byafashwe bimeze gute. Ndakubwira kuri Enzo Fernandez, ubutumwa Chelsea yamuhaye cyangwa se yahaye umwifuza wese. Turibuze gusoreza kuri Jordan Spencer n'andi makuru make cyane ari muri uyu mupira w'amaguru. Reka rero musabe gukora subscribe niba aribwo bwa mbere, cyangwa se wakunze ibyo dukora. Ndagusaba gusharinga, akulayikinga, ndagusaba ko wasiga igitekerezo cyawe muri comment section, fungura notification ya kugira ngo bigana bijye kugeraho nyambere, kandi uhere ku munota wa mbere ugere ku munota wa nyuma. Icyo nakubwira rero, reka twihuse cyane twanzike duhereye kuri Lionel Messi. Inkuru y'akababari ikomeye cyane, Lionel Messi na papa we byarangiye. Lionel Messi yamaze kuba ashyingura daddy we, byamaze kuba birangira, ndetse message ikomeye cyane igaragaza akababaro gakomeye cyane kari mu mutima wa Lionel Messi. Amagambo akomeye kuruva ku rugendo ku munsi wa mbere kuva mu mwaka w'2000, ahubwo papa wa Lionel Messi, George Messi, yatangiraga kumanaginga uyu mukinnyi byemewe n'amategeko afite imyaka 13-14, amujyana ku kibuga. Yakoraga mu ruganda rw'ibyuma, akemera akabanza akamujyana mu kibuga, akamujyana ku myitozo, akamujyana ku mamace. Ikindi aranamufata mujyana muri Barcelona, aramwongera, bamukorera ingingo ze z'umubiri. Ikindi kandi yatanze amafaranga agiye atandukanye kugira ngo ibyo byose bigende bigerwaho. George Messi rero yamaze kuba yitaba Imana. Uwo ni papa wa Lionel Messi. Gusa amagambo akomeye cyane ya Lionel Messi aragira ati, twari kumwe kuva ntangira kugeza kuri aka kanya, nifuzaga ko twazishimana by'ubuziraherezo. Naragukundaga cyane, ndanagukunda cyane, nari umuntu umwe nawe, ibintu byose muri rusange yari njyewe nawe. Wangiraga inama, sinzi ukuntu nzabaho ntagufite, sinzi ukuntu uyu mupira w'amaguru nzakomeza kuwukina. Nifuje ko natwaye igikombe nkakikuzanira papa, ariko nagerageje gukora icyo nshoboye cyose. Gusa umukino wa nyuma amaguru yanjye ntabwo yabashije kuba anyemerera, imbaraga z'umubiri zari zanze. Gusa kugeza kuri izi saha ntabwo niyumvisha uburyo utagihari, nta nubwo niyumvisha uburyo ntazongera kukubona papa ugiye hakiri kare. Byinshi muri byose nifuzaga kuba nabikora kuri we, tugakomeza tukishimana. Urugendo rwanjye rwabasigaje igihe kitari kinini kugira ngo urangire mu mupira w'amaguru twishimane. Nifuzaga ko twagumana muri runo rugendo tukishimana, ariko nanone ntabwo binyemereye. Ariko papa, ndagushimiye cyane ku byo twabanyemo, kandi nishimiye ibyo wangejejeho cyangwa se ibyo wamfashije kugeraho. Ndi umuntu umwe nawe, ndagira ngo uzakomeze uturebere cyangwa se ukomeze utube inyuma aho ngaho ugiye, cyangwa se aho ngaho uherereye, nk'uko wabikoraga ukiri hano tukiri kumwe. Gusa icyo nakubwira papa, ndagukunda, ndakwishimira, numva ari we wanjye. Ikindi kandi ndizera ko tukiri kumwe uko byagenda kose. Gusa kugeza kuri izi saha nta jambo nabona ryo kuvuga, birankomereye cyane. Sinzi neza niba nzakomeza kubaho ntagufite, sinzi neza niba nzakomeza gukina uyu mupira w'amaguru ntagufite. Uyu mupapa George Messi wa Lionel Messi ni umugabo wari buri kimwe muri uyu mupira w'amaguru kuri Lionel Messi. Buri kintu cyose Lionel Messi yatekerezaga yabigiragamo uruhare. Kugeza kuri izi saha rero, amakuru yagiye asohoka nuko Lionel Messi yatangaje yuko ngo yakomeje kugenda agerageza uko ashoboye kose muri kino gikombe cy'isi kugira ngo arebe ko byibuze yazareba n'umukino umwe mu gikombe cy'isi. Aragerageza kugira ngo agere ku mukino wa nyuma byibuze, ariko na finali yayireba. Ariko yatangaje yuko ngo nyuma yuko ageze kuri finali ataramuhamagara, ataramwandika, ataramubwira ikintu na kimwe, nibwo yatangiye kubona ko ibintu bisa nkaho byakomeye cyane. Lionel Messi rero yifurije iruhuko ridashira, cyangwa se kuruhukira mu mahoro papa we, kandi mu mutuzo, nk'uko yagiye bitangaza kuri social media platform ze, kuri Instagram, avuga ati, papa uri buri kimwe ku buzima bwanjye none n'ahazaza ndetse n'ibihe byose. Ntabwo nabona ijambo rimwe nabivugamo. Gusa akababaro ko ntabwo ndi kubasha kukakira, nta nubwo ndi kubasha kwakira ko kudagihari. Ibi ntabwo ndi kubyumva. Gusa ndagukunda papa, uri umwe mu bantu
ntazigera nibagirwa mu buzima bwanjye. Aya magambo akomeye cyane hamwe n'andi menshi cyane ntabashije kugenda nshyiramo y'imvamutima za Lionel Messi, akomeye cyane kandi anakomereye cyane ku muryango wa Lionel Messi, niyo Lionel Messi yashyize hanze. Umukinnyi wa Cristiano Ronaldo yaje kuba nawe amufata mu mugongo cyane, amushyiramo imbaraga, yongera kumwibutsa ko ubuzima buba butarangiye, ndetse amukomeza cyane. Ndetse na Neymar Junior Santos yaje nyuma nawe kuba amushyiraho amagambo akomeye cyane, icyenda amufata mu mugongo, ndetse n'abandi benshi bari kugenda babohereza ubutumwa, gusa ngo niba babasha kugenda nkubwira. Lionel Messi rero reka twifurize dadi we kuruhukira mu mahoro, nk'uko ubuzima bwa buri munsi bugenda bubidusaba kuba twabikora, kuko umuntu buriya ukomeye cyane w'agaciro nk'uriya nta kintu wabona wamusimbuza. Lionel Messi rero n'uyu papa we batangiye gukorana kuva mu mwaka w'ibihumbi 2000, ubwo Lionel Messi yari afite imyaka 13-14, kugeza kuri izi saha muri henshi yagiye akina Barcelona, urugendo runini rwo muri Barcelona, ibitekerezo byiza n'inama nyinshi, Paris Saint-Germain, Inter Miami, ikipe y'igihugu ya Argentine, hose papa we George Messi yamubaga impande kandi yamubereye umujyanama mwiza. Ni nayo mpamvu mubona na discipline iri ku rwego rwo hejuru Lionel Messi kugeza kuri saha. Ni nayo mpamvu nakubwira ngo rero ubuzima nk'uko natangiye mbikubwira, niba gukomerera cyangwa ubona ikibazo gikomeye mu buzima bwawe, jya ugerageza ushikame urwane, kubera ko buriya hari impamvu ibitumye Imana bigenda kuriya. Hari n'impamvu, hari igihe bavuga ngo iyo urugamba rukomeye cyane ruba rugiye kurangira. Ni nayo mpamvu rero Lionel Messi rero twamwifuriza kwihangana, ikindi dadi we tumwifurize iruhuko ridashira, rest him in paradise. Nayo magambo numva twakoresha. Twirukanka cyane rero Rodri Cascante mu muryango w'ikipe ya Barcelona. Manchester City yabikomeje cyane. Barcelona murabyuka ko mu minsi yari yashize yatanze miliyoni 45 ndetse n'eshanu z'ama add-ons miliyoni 50. Ikipe ya Manchester City izitera utwatsi, yifuza ko bazamura amafaranga. Barcelona rero yagarutse ku meza mu biganiro by'amagambo, izana amafaranga miliyoni 60. Kugeza kuri saa rero iyo bita Manchester City yongeye kugaragaza ko yifuza byibuze 80. Gusa ngo ibiganiro hagati y'aba agent na camp ya Rodri Cascante ndetse na Manchester City ngo bimeze neza, ngo kandi bizeye ko biri buze kugenda neza. Wenda around miliyoni 60 ndetse n'aba add-ons bishobora kuza kugira aho bihurira na miliyoni 80 bagahuriramo hagati. Gusa ikirimo kiravugwa nuko ngo Manchester City ngo yiteguye kuba yifuza ari amafaranga kugeza kuri miliyoni 80. Barcelona nayo ngo yiteguye kuba iri bukora igishoboka cyose kugira ngo Rodri Cascante deal ibashe kuba irangira, dore ko inamukeneye cyane. Uyu mugabo w'imyaka 30 nubwo Manchester City ikomeje kugenda yifuza amafaranga miliyoni 80, nubwo ari umukinnyi w'agatangaza, murabizi byose ibyo yakoze mu mupira w'amaguru, ariko none miliyoni 80 nayo ni amafaranga menshi cyane. Barcelona buri kugerageza igishoboka cyose kugira ngo irebe ko yaganira na Manchester City, ikonvenke irebe ko yayikuraho uyu mukinnyi Rodri Cascante. Kugeza kuri saa rero amakipe yombi ari mu biganiro, negociation zirakomeje hagati y'impande zombi. Barcelona ngo yiteguye kuba iki cyumweru, iyi minsi idahumeka ishyizemo imbaraga, iri buze kuba itegura kurangiza idira Rodri Cascante kugira ngo bive mu nzira. Rodri Cascante we nta kirahinduka mu mutwe we, aracyari kuvuga ngo ndifuza gukinira ikipe ya Barcelona, nta yindi nshaka. Kugeza kuri saa rero camp ya Rodri Cascante mu biganiro bikomeye cyane n'ikipe ya Manchester City ndetse na Barcelona kugira ngo barebe ko iyi diru yaba irangira vuba ahangaha, kugira ngo uyu mukinnyi Rodri Cascante aze kuba ajoininga ikipe ya Barcelona avuye muri Manchester City. Gusa 60 zo ku meza zamaze kuba zitari kwemerwa. Manchester City iri kwifuza hejuru ya 60 kugeza kuri 80, niyo mafaranga yabaye igaragaza muyo iri kwifuza kugeza kuri uyu munota. Rodri Cascante, Barcelona, Manchester City, diru irakomeje kandi irakomeje cyane. Gusa ngo ibiganiro bigeze biratanga icyizere yuko iyi diru ishobora kuza kurangira vuba ngango, kandi Barcelona niri butuze itararangiza ino diru. Ndacyakubwira ko muri Manchester City uwo bita Bouaddi nawe ni diru ikomeje kugenda izamuka cyane, irimo iragenda mu biganiro bya nyuma, kubera ko Lille aba agent w'uyu mukinnyi ba Bouaddi na Manchester City bari mu biganiro bya nyuma bareba ikigomba gukorwa kugira ngo birangire vuba. Uretse ko Bouaddi yababwiye ko ntiyifuza kugurwa ubundi akajya mu ntizanyo, arifuza kugurwa ahita joininga. Ni nayo mpamvu Calvin Phillips yoherejwe muri Sheffield mu ntizanyo. Aka kanya rero uwo bita Bouaddi agomba kuba yarangizwa deal ye aza muri Manchester City avuye muri Lille, ubundi bikahita birangira ajoininga umuryango w'ikipe ya Manchester City hariya mu Bwongereza. Niho deal igeze. Kugeza kuri Safa Bridge maratubwira ko na hijack ihari, nta gapapi ihari kugeza kuri saha, kereka hagize igihinduka iva muri Espagne. Aka kanya Bouaddi ari mu rugendo
vuba ahangaha rumwerekeza mu muryango w'ikipe ya Manchester City. Urumva ko ni deal ziri kugenda zisunikana, iya Rodri Kandi irangira, iya Bouaddi irangira, kandi n'izindi deal zigenda zisunika cyane nkuko Enzo Fernandez nazo mwakomeje kugenda mwumva ko Manchester City imukeneye. Nkira aho ngaho rero muri Manchester City nuko ikipe ya Chelsea yamaze kuba yereka ikipe ya Manchester City yuko nta bindi biganiro bikeneye kandi irifuza quick, ntabwo yifuza ko ino transfer itinda cyane nuko iri buze gukorwa, ntifuza ko bizagera ku munsi wa nyuma bakomeza kugenda basiragira muri iyi deal. Irifuza ko niba City yifuza koko uwo bita Enzo Fernandez nizana miliyoni 120 z'amapaundi, deal ive mu nzira, Enzo Fernandez asohoke, ubundi Chelsea itangire kureba umusimbura we vuba ahangaha nawe yamusinyisha. Ntabwo yifuza ko bitinda, irifuza ko byirukanka cyane. Niba Enzo ari businye cyangwa ari bugume mu muryango w'ikipe ya Chelsea, agomba kubibabwira arahaguma, cyangwa niba ari busohoke akaba ari bujoining Manchester City nkuko byakomeje kugenda bizamuka, ngo yiteguye kuba yamurekura akagenda, ngo ariko nta negotiation iri kwifuza, irashaka miliyoni 120, nta bintu bya negotiation, nta bintu bya bargaining, nta bintu by'ibiganiro. 120 miliyo z'amapaundi kugira ngo Enzo Fernandez asohoke mu muryango w'ikipe ya Chelsea yerekeza mu muryango w'ikipe ya Manchester City yakomeje kugenda imwifuza. Bamwita Jordan Spencer, uyu bimaze kuba bijya mu ngiro ubu ngubu vuba ngaha ni here upon kwa Fabrizio Romano. Here we go yamaze kubiba kugeza kuri saha kuri miliyoni 30 kuzamura nimwe n'ibice bitanu nizo agiye kubagurwa mu muryango w'ikipe ya Inter Milan kugira ngo join ave muri Tottenham Hotspur ajoining ikipe ya Inter Milan. Inter Milan yamaze kuba ibyemera kubyishyura ubu kugeza kuri saha. Jordan Spencer nimero 2 w'ikipe ya Tottenham Hotspur agiye kuba ajoining ikipe ya Inter Milan. Tottenham yatanze green light, umukinnyi yatanze green light, igisigaye ni ukuba umukinnyi ari buze kuba ajya kwemera gusinya amasezerano mu muryango w'ikipe ya Inter Milan. Vuba ngaha iraza kuba here upon mu muryango w'ikipe ya Inter Milan, ibone nimero 2 mushyashya ujya no gusimbura wita Dumfries wagiye mu muryango w'ikipe ya Real de Madrid. Ku yindi gahunda iri muri Inter Milan nuko uwo bita Curtis Jones kuva mu muryango w'ikipe ya Liverpool naho birakomeje cyane. Birashoboka yuko Curtis Jones ari buze gusohoka mu muryango w'ikipe ya Liverpool akerekeza mu muryango w'ikipe ya Inter Milan. Gusa ngo David Flatesi ngo niyo deal ishobora kuza gutuma iyi deal ishobora kubaho, kubera ko David Flatesi hari ikipe zo mu Butaliyani ziri kumwifuza, namara gusohoka yavuye muri Inter Milan biri buze gutuma Curtis Jones ikipe ya Inter Milan yifuza ko aza kuyikinamo hagati ari buze kwita ajoining ikipe ya Inter Milan. Ni ibiganiro bigeze kuri Curtis Jones, nubwo umutoza Anthony Iraola yamaze kubatangaza ko yifuza ko Curtis Jones aguma mu muryango w'ikipe ya Liverpool kugeza kuri zino osa. Twihuta cyane, Rafael yasohoye statement ivuga yuko ubaka kanya ari kuryoherwa n'imyitozo muri AC Milan, ari gushyiramo imbaraga cyane, ari kuzamura imbaraga cyane ku myitozo muri AC Milan, akina amamatche, akora imyitozo n'ibindi byinshi bitandukanye. Ntiyifuza ibintu byinshi cyane. Gusa ikipe ya AC Milan yatangaje ko kuva kuri miliyoni 50 kujya kuri miliyoni 60 niyo mafaranga yifuza kugira ngo umuntu wese wifuza uwo bita Rafael Mprotige aze kuba mukura mu muryango w'ikipe ya AC Milan. Bamaze kuba bumvikana yuko uko byagenda kose muri Summer Mercato cyangwa se mu yindi minsi igiye kuza, Rafael agomba gusohoka mu muryango w'ikipe ya AC Milan. Bijyanye no kubumvikana hagati y'impande zombi, Camp cyangwa se Rafael ndetse na AC Milan butagenze neza kugira ngo amama amasezerano mashyashya, AC Milan ihitamo kuba yamutanga. Ariko nanone ijambo rikomeye cyane yazamuye nuko ntiyifuza mu ntizanyo, irifuza kugurisha umukinnyi Rafael kuri miliyoni 50 cyangwa 60 mu Bwongereza zimushaka, muri Turkiya zimushaka Fenerbahce ndetse na n'iriya kipe Galatasaray ndetse n'izindi kipe zikugenda zimwifuza cyane. Rafael AC Milan amaze kubitangaza igiciro cya miliyoni 50 kugera kuri 60. Ikindi kandi ntibifuza loan deal, barifuza permanent deal mu muryango w'ikipe ya AC Milan. Twihuse cyane turimo turasoza ikiganiro cyo kuri uyu munsi. Iyi ni inkuru ikomeye cyane. Julian Alvarez umuryango w'ikipe ya Barcelona, Atletico de Madrid yakomeje kugenda ibamba byatari kugeza kuri izi saha. Ikipe ya Barcelona yakomeje kuba ibwira ikipe ya Atletico de Madrid ko igitegereje umwanzuro wayo. Irimo iragira iti muri kino cyumweru nibwo turi buze kureba uyu Julian Alvarez niba hari ikintu cyahinduka hagati ya Atletico de Madrid. Nubwo tubona bigoranye, tumenye icyo twakora mu gihe cyose kino cyumweru kiri buze kuba kirangira. Julian Alvarez nta mpinduka zibayeho hagati ya Atletico de Madrid ya Julian Alvarez, nubwo Atletico de Madrid yakomeje kugenda igorana cyane itifuza na n'ubu ngubu kuba yarekura uyu mukinnyi. Barcelona itegereje yihanganye, ariko mu byumweru bibiri bya nyuma
aka kanya nibwo Fabrizio Romano tubwiye ko Barcelona ngiye gutegura ukundi kuntu yabona undi mwataka utari Julian Alvarez. Ntabwo bisobanuye ko Barcelona idashaka Julian Alvarez, ntabwo bisobanuye ko Barcelona yanze Julian Alvarez, ahubwo bisobanuye yuko hari ibintu biza nyine bikahita biba ko biba emergency kugira ngo utazatangira shampiyona. Basohore Lewandowski, bagiye gusohora uwo bita Ferran Torres, ubwo n'uvuga ngo namwataka baba basigaranye. Ni nayo mpamvu rero Barcelona igomba kuzahita ikora igishoboka cyose kugira ngo ibone umwataka izatangira na shampiyona kandi izatangira ano marushanwa, kubera ko Julian Alvarez bimaze kugaragara ko byamaze kuba bigorana. Ifata umwanzuro wo kugerageza izindi alternative option, irebe ko yabona undi mwataka kugeza kuri zino saha. Ariko ngo ino misigaye muri kino cyumweru niho deal ya Julian Alvarez Barcelona Atletico de Madrid bagiye kuyirebera icyerekezo cyayo, nibyanga iri buze kugerageza ubundi buryo, ariko bidasobanuye ko Julian Alvarez bazaba bamuvuyeho cyangwa se bamwanze burundu. Ni ukuvuga kugeza kuri saa rero Julian Alvarez biracyakomeye cyane, nta kirahinduka. Igihari nuko Atletico de Madrid ntiyifuza kugurisha Julian Alvarez mu muryango w'ikipe ya Barcelona. Yanabigize quiet, yaracecetse, gisa nkaho yabitereranye yabivuyemo. Barcelona nayo yigeze irekura, yakomeje kugenda ireberera kugira ngo irebe ko byazakunda ikaba yabigeraho uko ibyifuza. Ni ugutegereza rero tukareba ese Julian Alvarez biri buze kurangira ajoininze Barcelona muri kino cyumweru, biri buze kurangira byanze, ubwo nuko biri buze kugenda bigenda. Kandi cyane icyo nakubwira cyo iki cyumweru nicyo kiri buze kudesida ese Barcelona igiye kwita ikora iki. Mwumvise n'inkuru za Lautaro Martinez, nubwo Fabrizio Romano tubwira ko zitarazamuka cyane, harimo n'izindi nkuru zigenda zivugwamo cyane. Ubwo no kugeza tukareba nuko ese biri buze kugenda birangira gute. Turi mu byumweru bya nyuma 2 n'igice bya transfer mercato, naho transfer zigenda zigana. Pepe Chavaria nawe muri Chelsea muri iyi minsi ari buze kuba asinyura ku rupapuro amasezerano y'imyaka 5 kuri miliyoni 19 ndetse n'ebyiri z'ama add-ons miliyoni 21 wamaze kujoininga ikipe ya Chelsea umukinnyi w'imyaka 28 kuva muri Barca, ndetse n'andi makuru hamwe n'ayandi ndibuze kugenda magezaho mu minsi iri buze kugendeza cyangwa mu masaha bugendaza, ndaza kugenda babwira aho amasituasiyo yose agenda yerekeza. Icyo nakubwira rero, niba wakunze ibyo dukora, ora subscribe, sharinga, likinga, siga igitekerezo cya muri comment section. Ikindi nakubwira amakuru ya sport nakagaruka ndakwibutsa ko ni DACCO n'umundo mwigi merikire muri bombe diama. Mugari football is always my life na DACCO na Rago. Imana ikomeze kubana nawe. Ciao ciao. Bye bye. Hasta la vista.